Hello guys, welcome back Musical File TGLP. Bentar kesini ngiwan recipe ya ka Words Translation Challenge. Benar, English, kasih Hindi. Kata yopi uni benar. Ini pareng, ni kasih ngadekar. Kata yopi benar makalam nengkong, iwaro translate jar-jar kiten. To yang iki skur. School. School. Patshala. Yang iki record. Studying. Record. Parai. Yang iki bomja. I am eating food. Ngadang bomja. Kana katihu. Yang iki setat. Washing clothes. Sajan. Kapri safai. Ang nilai kendek kia. I am going to play. Ngalek ya lek kai. Mikel खेलने जा रही हूँ. Ngasum ochawa. Laisum ochawa. I am going to take bath to the river. Ngalek sum shawa. मैं नदी पर नहाने जा रही हूँ. Chano lai phi. Where are you going? Phile chano. कहाँ जा रहे हो? Paja isi thapma. Look, I am going to slap you. Pejo nga ai si thap. Ek thappar dengue. Nga to khna uswe. I am a lazy boy. Ngalong khna ubajai tu. मैं बदमाश लड़का हूँ. बम मियाँ का खने. The cat eats a rat. Kamiao का बम मियाँ का खनाए. बिल्ली ने चूहे को खाया. Ngalong khna ubarai kho. मैं पतला लड़का हूँ. Ngau khna kho. I am a thin boy. Tada ngau phareng atu shwa. I wake up early in the morning. Ngaki thiak dang step. मैं सुबह से उठ जाता है. Ngakai dang step. तो लुट खसवा तू. ठीक है, अभी हम शुरू करेगा. कल मैं शिलोंग जाने वाला है. Mustap lai Shillong oh. I am going to Shillong tomorrow. Ngan lek Shillong lasai. Ngan ang suwa sama nga. Pinang bandrai. क्या आप गाना गा सकते हैं? फिटी फिरवाई. Do you know how to sing? Oi nganang bandrai. हाँ, मैं गा सकती हूँ. Oh, जी बारवाई. Of course I can. Ladai suk ini video yang ites nyau bha. Like, share and subscribe. Thank you for watching.